The memories Dada left with me are gonna last in my heart forever and ever. I feel like I've lost a father, a best friend. Let me just read these words. Nimeona watu wengi wanaogopa maneno ya kifo. Mwenye ameenda hawezi kuguza, hawezi tembea, lakini wenye tuko hapa sisi wenyewe tunaweza endelea kuleta hiyo ugonjwa. Kwa hivyo sisi tuweke social distance. Asante kwa the administration hapa muweka social distance vizuri, lakini tusikue na stigmatization. Na Gladwell na familia yake, wakati tulijua vile maneno imeenda, tulihakikisha wameenda KEMRI na wamepimwa na kurudiwa kupimwa tena, ili tuhakikishe ya kwamba hatutakuwa na msiba tena. Kwa hivyo mimi kama rafiki wa karibu sana katika maisha ya Gladwell na familia yake, nataka kutangaza hapa wazi ya kwamba tulikuwa na wao tukienda kupimwa. Kwa hivyo wako sawa na msiogope.